Arutwo eri kuma cukuru munene wa Chuka ni matwaritwo thibitari ya Embu. Uu ni thutha wa balcony ya nyumba kumomoka kuma gorofa ya mbere. Arutwo aya ni matwarirwo thibitari ya Embu kuma thibitari ya Chuka Referral Hospital nigetha kwamukira motungata ma mwanya. Mutino ni uroragire mundu umwe guku andu 13 magitigwo na nguraro njuru. Andu aya marerikana maranyuaga kirabu-ini kimwe mwena wa Chuka mbere ya mutino uyu kuhanika riria balcony iria maraikarite iramumukire kiroko gia thaa 7. Agikira horo uyu mkonde munini wa commissioner wa muhuro Abanas Disoni yaugite mwene kirabu giki ni aikitio ngono na ni ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Chuka etirire cira wake wa Jumatatu. Uthuthuria wa kiria kiracungiririe kumomoka kwa nyumba ino na iria iratuika irarikirio gwako kahinda gatari karaihu no urathie na mbere. Kulalia balcony, chuma ya balcony, ile grill ya balcony, na wakaweka pressure zaidi na ikaweza kuachana na ukuta, ikaanguka na ikawachilia hao wote wakaanguka chini. Baada ya huo mkasa tulipata mtu mmoja aliweza kuaga dunia, watu 4 wakapata battle injuries, watu 9 wakapata minor injuries na wote wakapelekwa katika hospitali ya Chuka Referral Hospital. Looking at what we call statutory requirement, approval of the buildings, part occupation certificate and completion certificate, or part completion. You can see the building is not complete, so there should be partial completion certificate. Handu-ini ha Gikuyu TV, Getwo Wangui wa Muriithi.